यलो खुमल तार्या विष्णुमाया महर्जन्य प्यक्कगु ज्याचोङको जुगुदु नेवा परम्परा कथा प्यक्कगु ज्याचोङको गुइकुद गुला गुनु गुंगु खडी गुंगु पलाइ उमेर जुलकी याइगु खा नापाङगु ज्याचोङको नेद नेला नेनु नेगु खडी नेगु पला उमेर थेनकी याइगु खासा निकगु ज्याचोङको जन्म जुया दोछिगु पुनि दर्शन जुइगु इले साइते चेनि दय उमेरे लाख बत्ती चाका याइगु खा अथे सोक्कगु ज्याचोङको चे च्याद च्याला च्यानु च्यागु पलाय उमेर जुलकी याइगु खा थो संगुली हे ज्या जंको या ठुंको गुम विष्णुमाया महर्जन्य प्यक्कगु जंको यागु खसा प्यक्कगु जंको या त नेवा परम्परा मनुया छगु जुनिया चक्र पुरा जुया नुगु जन्म जुगु कथा काइगु खा विष्णुमाया महर्जन या त पुनर्जन्म जुगु प्रतीक कथा तगोगु त्यप दिकागु खसा अनलिपा धार्मिक विधि कथा पूजा यागु खा जुना मंगल मर्जर का आठो प्यक्कगु जंको अकै अर्थात सरकार नान से वर्ष दया से वर्ष यो दुगु उपलक्ष्य प्यक्कगु जंको कार्यपति चाहिँ गुर्जु पाखे चाहिँ यन कनि यान बले वेक पिनो अनुसार ठौ चाहिँ ज्याको जागु जुल मेगुर कार्यपति आज जा न वेक न चाहिँ नेफुने ओकेटुके तले टको चाहिँ कोशी था 5 जिफुनिका आटक वेकयत त्यपन लिकाया मनुया जन्मन्से इ पातक यागु जिगु कर्मया संस्कार यागु खा उनान्से वर्ष 9 महिना 9 दिन 9 घरी 9 पला यही ख आठो उनान्से वर्ष आठो 100 वर्ष धाउ 100 वर्ष क्यों जुल आ 100 वर्ष किनिबले चाहिँ छिसा उका यो चाहिँ ता आयु यो काम नैना थन अपरिमिता यो पुटी मण्डल देका अले होमेना दशकर्म यामा विदिदु छि नेवा संस्कारे चाहिँ नि छि विभिन्न अछिमले या उमेर किनिबले चाहिँ नि छि छक निक सोक पेकटक छिसा जंकु यामा दु अन्याकटक न छि शास्त्रीय वया जंदु अब आठुपटी चाहिँ नि ठौ या विष्णुमाया महर्जन यो ठौ चाहिँ नि 99 वर्ष 9 महिना 9 दिन यो ठौ यो दिने चाहिँ नि छिसा उसपल्ट हान नु जन्मय चाहिँ नि हान वेक चाहिँ नि मायो गर्बे चोन मुआक वेक चाहिँ ठौ कल्स यो गर्भ चाहिँ नि प्याउया माबो मुआकै वेक जन्म जो ठौ यो दिने वो जुया चाहिँ नि वेक यो जुन पञ्च इन्द्रिय ख दुनी हान नु जुया यो डाबले वेक यो वान दया वे आस टोया न टोयुपटी हाकुया न वे ला वेक हान मच सुवया छि चाहिँ हान मच ठेन्टु जुया वे अच्छा रास नकटिन जन्म जो जुला ए जुया चाहिँ वेकटा चाहिँ नि आठो छि ढापयो भच लुम खन भच लोम जुया वे ला ए जो जुया चाहिँ छिसा वेकटा हान छि पाठे दसान छि वेकटा गुल्न छिसा यामा दश कर्म ख छिसा चाहिँ वेटा आठौं ठौ दिने छिसा यानो दो छिसा मच गर्बे डटा गर्बे जुया सोलायो पेलान्याला खुलायो नेला चाला गुला छिला डेका जब वेका गर्भ प्याउला वसान छि हान वेकटा छिसा नाट्यो जात कर्म याओ इया बाराटे अय फुके चाहिँ छिसा दश कर्म चाहिँ नि ठौ दिने चाहिँ छिसा वेकटा या माउदो ला वे दश कर्म यो बिरी चाहिँ नि ठौ मुख्य बिरी रे वेकटा यानोपटी बिरी व नु जन्म यो हिसाबमा चाहिँ नि छिसा वेकटा यानोपटी चाहिँ नि ठौ यो पूजा ख प्यक्कगु ज्याजङको याम विष्णुमाया महर्जन या लात सिनतिना आशिका क्यात वैले थिथि थ थिथिपि मोमोजुको खसा फुक्कसिया वेकयो ता आयुया कामना यागु खा Jadi oke.